agobulima nagasigo bukyaye. We are all to be instruments of hope, not despair. His message for the World Communication Day, which was released on 21st January this year, Pope Francis called upon leaders to be communicators of hope. I quote his words. Too often today, communication generates not hope, but fear and despair, prejudice and resentment, fanaticism and even hatred. Mu misendo banamuli badde ebitago byabwe era ne babasabira sabire abamawulire bonna mu nsi yonna tusaba omukama abakozesa ebyo ebireeteddenze mu bulamu bwabwe. Amaffe Katonda waffe olumalira ganawulire mu nsi yonna naddala ganawulire mu Uganda. wanyama mu kugera kwasiimye musenyi oliko w'ekitabo kya misa kyatuwadde. Aliwo n'entanda gy'asibiridde ab'amawulire. For the journalists like us, this role includes being the watchdog of society. It is a role that requires courage, integrity, steadfastness, empathy, and many times common sense. Therefore, as you make your many petitions on this pilgrimage, it is our prayer as the media that you include us in your petitions so that we can be able to do what is expected of us. David Tamale yakusakidde gule nkulabukede TV. Matters of Uganda. Olwaleero bannamawulire ba Vision Group nga bakulembeddwa amajjo. Okay. Ensonga ezo erora weekend eyera wiki erukuhera wiki y'abajulizi ukwezi kwa abajulizi tuyina kuyendoramu naitu mu nkora yaitu n'emikorre eyetaliemu n'emu tukole ebikorwa obundi ebikwesaniriza eby'abajulizi ebikorwa ebirungi kandi ebya buli omu akuba naturorraho akuba n'ekitabo kirukwera nkigamba mbajja kubarora habyana byabo nikibanisaka kuba tuyendoramu mu wiki eno tukagira engeri itwazamwe nungi tukongera okuba bantu reflectinga n'okwetera tokina muno muno abikorwa eby'abajulizi n'esaare zibarikuba batusabira kandi nikijja kuba nikituyamba okurora obundi embeera yahindukaho kandi n'esaara yaitu ebembiro mpogameni yemu ngu hakire turole embeera yahinduka omunyetwalize omukore y'emirimo mu relationships twine n'abagenzi baitu n'okwetwaza ha mirimo n'ahandi embeera esobole kuba nehinduka nukuba turore bagambe baitu ono mwana woa ebintu nkebyo akandi bisobole kwa nibihinduka na muno omu wiki eno bagamba ashonga z'abanyamakuru yeso mwe noshanga twayeshanga ombuzibu bitubajamuna n'abanyamakuru obundi twantukore emirimo yitu tujikore professionally reka tureke kuhandika ebintu ebirarete akavuyo mu bantu ebirarete kinigo mu bantu ukashanga abantu batandika kwitana ahabwe emboze yiwakoze ukashanga abantu amaka gatakirebana ahabwe ebintu ebyohandikire so abanyamakuru n'obuturabe tukore emirimo yitu tugeze kwa professional tuba abantu oyebuzo teki nanye bachimpandika ho kibasa kushemezeka yanje ninga nana amarimo gukoreraho benegeshara katwamye iworyokwe uri omunyamakuru hona hori hine cyo wayigamu then nana abanyarwanda batahibitu nkanyencha kare ukwera matters day tugire kitwayega tufe yo kugira ngo tuhindure omikorere yitu omutima yita amwe tuyine ibintu gabinji tuyine omutima mbi twendeza abantu turebe kengwe matters day tiyatsiga turi nko kuturi tugire ecyahinduka omumagara gitu program ne yasisimuka nyongera kwisa echo kunywa echa sting necho kunywa kirungi ejene energy drink teine kabikona ahamagara yonko wakuboryaho kimukotine mani no uroino bunafuto ine gakora to ine gazamurumo ntukabura ngo yetungire sting yawe ejibaje kwikize hihi atisi burukaduka kona kakwetorire no basa kushanga mustinga kabeni kabasika shinje kumebiri zonka nabano yetungira sting
thing no jinywa wagira amagara marungi bitu ntuhabara hakwa kuburyo kuri umukazi wenda tukhabara ngo akako kunyoba karekire akako kutwagamba na energy drink konka iwe no basakanyo bundi wa wamazire kuzara nikabaso butabonero bwa hati konki wona hori yetungire sting onywe ugira mani okore emirimo yawe usigare emirimo eri kutambura je ya program ni yemtu inabanyana baitu aba Swift Initiatives nabakumanyisa bantu bakugu rundi bakafulu omukuletera ensonge yemyoleko kike kyo kwetaga kubanorora Swift Initiatives bakuletira omuleko akande nabakumanyisa ngojja kubaguli mukizano kacheka nambere buli kisoro kiona rundi nyamaiso yone yomanyire bagikuletire myoleko nebe mu bintu bingi alimo abantu akwametaga okora businesses akandi yosemere kuba no kopore enambeze zinyakula screen yawe ozikoporo zitere nuko tungo mwanya nambero raba nokora business yawe akandi naiwe ruine bintu mkwetaga kuba numushoke singa nkebyo omyoleko kandi mukatunga ensimbi wekwata nyano beta ba Swift Initiatives awokuba akaire kuna omoleko nibija kuba nguragaramu nabo kibe kwate ayiwe rukwetaga kora businesses amagoba aganya kuyungura ine olina nyano beta ba Swift Initiatives biona nibajja kuba mabikorambura usobole kuba no itegeze kicyo semiriye ukora namuno muna akaire ukaraba kamazire kwika okola magoba ekintu kino nchikiro kuntalbanza Jemima omoleko nkugo kwagwize tukwijja kacheka no kwagutalika cheka no myanye ndi ono kwetoro lihanga namuno nko Western Uganda fotopoto nko mkizanero boma rundi buhinga nkaha hanunka kacheka na handi kakubora baraba Jemima mpora ukakora survey nusanga nka 95% yabasuza abanyakulumu tebale bahano sanga abantu barugire ngendo za hara muno bayijahano kukora sente kukora amagoba kanaitu abahano muno katuroho nituburo kwantu twara umugiso guna muno omugisa nkoguka gwizira umwanya gwaitu nuko tukatunga munaitwe tukasobora kwantu gubora umugiso kuba gutuletirwe baitu nusanga abantu abarukiro wingi barugiro myanya ya hara bayizira batamubwira bwabo kandi nusanga bala hano no bariyo ne bayora kandi ito turoto ikalire ntulere ngaro eno be challenge abasubuzi abayito hano no bokuboyina kantu ka ukake no sobora katwarayo kandi ukakora ukatunga insimbi hata kulindira ngupaka kandi abahandi no bayije basobole kubamba kore insimbi just kinyona kigama ko umuntu akonka oishire umwana usanga nkito host community kato kuturiyo muri mbara umwe kugura kaceka itwabashubuzi abambara tutatekinga advantage yo kugira ngo mureko gwija boko mureko ntushima nkune kintu cyamani na nabantu baburijo akatare ntwikarabe kari abantu baza kwirukanjirayo bakoronde byamaguzi bakwenda shoppinga mwana hati yo mushubuzo ryoku osheme ko at least tukugira ngo eduka yo no gitwaro giteyo but no basa kutwara yo bice ushome embereri yo shoma katara kariyo nibenda ki deno yi haruna nabantu abo kushanga nangu utari na mushubuzi onka yare nko muri konkogwe gwija ata aterekana ubundi nasicira yo ka chipsing nkocheza yo kenyama ninga kakora chapati abantu nubaza ko bariyo nibenda kuriya ukashanga at that time yafuna business idea kumara wiki yazo kwe kandi akagira eci yakora mbwenu ogumugisha gwizo mchanga chawe taking advantage of that aboka twena turi umuntu run rechint chumwe kuja at least tutase sente omakagitu tutase sente omunshaho zitu tubinje oboro Swift Initiatives yera bene kusiyaho omoreko ogu kurige birabe namushanje kusiya biro mukaga amuchayi kacheka okwezoku niho hiturabe turi program ya Sisiimuka ekirimune gendo misho tuchkwinire binji empapara z'amakuru ziriyaha tusakwantu kwanjura ekiturabe ntugambaho kuturatungo mugisha tuzakwantu kwereka birumune bigendo misho omuri na mugongo obo turi kwetebekanisiza izoba eriyanye nchakare ntumanya public holiday unkakande taka public holiday okabara kuzayishomero ningo kabara obundo kabara kuzanka murimo abamaboko mu offices zamani kana tokasibo mbara ahizoba nkeriyo turukose kugira ngo tuhindure binji ebiri mu bigenda omagara gito Chiko public holiday tukiri kumanisa jeme kiyagama ngo sibe mpara urundi okoleki siba umuka
abana babakore babakore muka abana bakuroleho ntikimanya uri bize muno nemirimo nyine ko ine nyingi muno uri bize to ine buyire batekire kyabajulizi baperize chance siba muka akandi ubundi otekeho TV abana barole mukorongo kwere negera maiso ubura no usobora na hairamizo kayo genda wa church ahamuna family akandi nuko musobole kwa mujaguze kire kyabajulizi hati nka matters kire kya nyenkya baina masses rundi misses kwengani 5 kutanga nyenkya kara kukiza kimpaka rweba jo misi 5 leri zoni 5 zakora ba waburwa nemwe yora hetabamu kwata abana siba nabo uborabo tatairo TV ukarole bigena maiso na mugongo abana bakwate teka mwaka boda rundi bateko mukamotoka kawo mwekeho ahamaramizo musobole kuba namusaba anka family nuko humule unayewekire ekyo usobole kuba no reflecting akiro kikuru kyabajulizi akandi nayiwo bo muhali yabo nusobora kuba abakuba jema no sokubolemerwe kurubata koramago karwa mbere uri ukerekereza imirimo yawo karekeka yawe ukagena na mugongo nusobora kubolemerwe ubundi kutemba basi ngaba bariyo nibatemba kino nibagenda na mugongo okura bayigaita abagenzi babo nusobora kubolemerwe kusindika omukazi akagena na mugongo akasabira family ibintu ugasobora kubona bihinduka hati nayo weke bugara kiremere nyingi atamubuye siba na family amoteo TV murole mukoro nko kwerugeno maiso ati wese ntujya kuba tugineho ubura rugao rundi bura utakozireke imuka genda uhayiramizo hacaca hamna family nuko musobole kuba nimusabira hamu mwegeyite nabantu abandi abukuba ekirekyo kiensi yona akanti kirohdini abukuba bajulizi bakaferi hanga yona kandi bafera buri muyikiriza wena rukuba naikiriza hatarohdini arundi hatarohorangi nabweki bega itekire kya nyenkya ebintu nuko bisobole kuba nibigeno maisi ururiyo notura TV West program mechiri Sisiimuka tuchikoinire binji konko bwa hati kati zo mukamulo kacen tuzakwanta galkane mpapura za makuru New Vision na bukedde byakire mu studios tosheme kuba no Fera watakarga TV West uri mukuru w'ishomero rya seniya ningo inishomero noyenda kwejumbira omumpaka sokurinde by'ubuhangwa TV West yakuretera mu gishogo hangaho byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kukwata kurinde by'ubuhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo na migutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje umukwanga hangaho ibija kwihangurira enomero iguga okwegita umpakisi tuchira office zit umurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 byo kweza kwa muganga. TV West nehinda Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Nehinda. 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 Ebyinzo mu mpapura z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary tuine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi
Okay, webale mukahumuro twagaruka kandi akayerekano kemba praza makuru aha TV West nehinda hanyinja kale hati New Vision erano 12 bukedder hanu siringi 10 zetungira myanya yona na mberoli osobole ko netungira makuru mayingi habukuba hanu sobora kutunga kaira garukumara kurorango gona twagabakiyaho baitwa kububorwe tungiro ruino motoka yawe ruino muka ruine haisomero ruine mu office ebintu nibitambura kurungi umurimo gwitse no kugira ngo twakorozaho kace abijo mu mpapura z'amakuru kujane waza kuretunjira bene umanya ebyo rashange mu hamwe nabinji ebitukuba tutagambire twareba mu New Vision yerizoba nabajambu print out for 3 other Kagezi murder suspects analyzed yes oguntumanya Joan Kagezi ntumanya obwa hati nabajangu mushango tugura byamire ninga tugura buriro kwa abanyarwanda no mantu twebuza investigations za police zikayikankahe nabajangu bitwaro abandi bashata bari mu bacondozaho kandi nabajangu mu muryabo esimu yeye bamazire kujitunga kandi obwa hati bari mu baji examininga bibi babikoretera page ya kashata takafera then ntureba national matters singing competition winners announced abaro competition yaza kwaya za makanisa hamwe na namakerezia ebeneje ndo misho ebeteje revision group nobwa hati kanyencha ka matters day kabulikiro ikintu ekitu so wa hati aba winners ninga shabasinguzi bamazire kuba announcing baba nindene bavuye insimbi nyingi ninde ba 10 million shillings abuka bazengo haraba winners abo mu Anglican faith harona ba Catholic ebona ninde batunjire sente byetunjire hobone kubishoma omubwijire President Museveni signs sugarcane bill into law eyoryokwe oryo muhinji webikwije ningo ryo mu supply chain ekwatine nebikwijo eriteka norumanya ho cineriza kuyamba ci iwe nkomu hinji owa ebikwijo mbibi New Vision erimune kushobora umanyeri teka ekiri kumanyisa omukuhinga ebikwijo babu kuretera festival ya kwaye bireneje ndo misho nayo bajereta katanga murder trial New Vision yehire yo kugira ngo mushango kuretere buri kimwe cyone cy'kwanci bo mukoti nibaba batikizeho nibajya defense prosecution clash over female voice female voice kerye yoha mbibi bari muri bakwereka witness abena gambachi defense ne gambachi prosecution ne gambachi babikoretera then tureba Uganda's tourism potential exhibited in Toronto mbibi amakuru menjo mu New Vision ngambeche ndekechi then health and beauty nabakuja quit alcohol prevent holes in your baby's heart but when hato mukaza arikuba inenda abwacu nononywa marari yare nabakuja ngo amaroga rugeho manyoti kawaini manyana agere cyatare kanywa kawada gikace nabajangwa orumuno oteganisa amagara go mwana wawe munda mbibi babukoretera kandi abana ba doctors ihurire bari muno bakugambira then belching when to worry what to do mbibi byo nababireta then tureba small business financing obundi wene ka business okwe kace omuno oronda hakuwa kubasa kutapinga ha opportunities zikurwa mu government kushira mnonga ako ka support akuba kwanu bahereza abantu abine bwa businesses buce mbibi nabyo babukoretera then notaka for study materials mathematics ninjireba ha pass all level competence based curriculum mbibi wori muno oronde mirimo New Vision erimuneretse birango mbiba abantu baronda baraba kore then community news ndeba makuru agakurga bundu bujo 7 urges residents to create jobs through cocoa bundu bujo nbahinga cocoa Lamu Bajreta Mbarara security tightened as DP vote stop party leadership ndebere chikonde chibechiriyo nasazunu ebintu tukabiko biterekera nakaruru tubakabaye kwamba karangira ndozire president rundi chairman wekitebe kyabo no batmao na tere nduru yagamba please ijuka ba member bona barwa mwihanga so mbatanga koma kuruga president garuka hansi munyambe
munyongere kisanja baitu abataka bayoleke bazembu okutera karurungu kuba mazirechiro nkashaha nkamwenda zechiro obwa hatite actually okubara karunu bo kutandije nkashaha nkamwenda obwa hatite bakarangirire tubentureba mwababe besimbere hamwe na chair person weche kibina abamwe babe bacinjiri na heru ya geti mwenu byona ni vision yabukoretera kandi tokativi wese tiza kwantu bukoretera mu makuru gitu mwenu taka fera then sports scene tureba Vipers sealed a double after sinking KCCA in Uganda Cup final. And Majangu Vipers are the Kings. Ndeba Alan Okero achilize bukopo mbibi babu koretera. PSG finally lift Champions League after 14-year project. Ebinebu kwatene na UEFA Champions League. Ataka fera ndeba Netball Super League bareta makuru Ugandan Tennis Fraternity babireta ashirinje kumibirizo nk'abantu mweno basa kumanya ebyo binashoma hamwe n'ebindi binji New Vision yerizoba kandi ejo basa kugitunga mu maduka gona agetorire ihanga then tonjana no kwisa Acacia Festival nejineza kuberi Acacia Country in bitaje tujimanya ka forma kosia kaneza kuberho biro mushanju ebya June 2025 okokwezi okuturumu ne basa kwera na Saturday actually abantu bakujanga bakuretera abeshongozi binji babebembire vinka naza kubariyo ntureba Ray G ntureba T-Paul omwana wita hakakoba ntureba Posha ugakeshongora amashaza mwento shime kwa no fera hariyo ba DJs binji hamwe na ba MCs ndeba DJ Jose nindeba rhythm selector ba MCs bamani nka Lithan MC ntureba Belga ntureba DJ Banks ntureba Kacheche ogune MC ntureba Nati J ogun DJ abeshongozi nibinje mu Kata Vibes and Love Wine ntureba Truth 256 abantu bajango takafera kuzayo kashemera nabo ordinary baza kwa nwachiro mutwaro gonka shashiro mutwaro otaheyo VIP mtware 3 then wori kwenda tebo haro tebo mtwara 5 haro na tebo ya milioni emwe bitoshime kwa no fera ekwegera ha forma kosia ninga shaitu kumanya ka Acacia Country n okachakara okadegido kali akasente ka ontende cherachi katerebe byo mpapura right kandi nobora zahura byona byabusa gero rye sente statement kangireke sijo itu kwa kagango abana bali noga amajani muno statement yegiretera abana kisirani wabana bali noga amajani nguwezire kaziri baitu kirungi kuri yaho hasende zawe abuko batorukumanya ekiro kuba nikigarukaho anabwekyo ensonge gikwate ngekikuru genda yosobole kuba no semererwa akande wewe obulamu bwa kiseera kaire kabukedde emaze kubonera garama siringi 10 zonka akandi yosole kwa no manye birukiraho bugedde ine headline nkoto ne gamba kaihura somo itegereze ayogedde ebyama kubyokutibwa kwa John Kagezi ne Kawesi siringi ziryo 10 ruwonka oyitungira bukedde omanye kiki ekirukuba nikifa omwihanga ngo kaihura aine byabalize na muno akufa okwa John Kagezi ahamu na Kawesi juka ebikorwa b'Nurundi okufa kwa abantu bano abakuru John Kagezi yali munyamateka Kawesi Andrew akaba musejja nawe na ebembere kitongole kya police omwihanga akandi bikabaho mu era ya general kale kaihura akaba naye bembera ndebera rukuja mu nshumushasha yari abanya Uganda ubundi bakumutahe mishango bakujangwa akabayina kakwate na naba basirama bentu bito umwihanga wakabayina kakwate mu mishange jabo ka na wadzembu nkakucira munonga ka Andrew Kawesi yajangwa akabara attached nguna wechika mushasha nko kucyasasira abanya Uganda muntu bashime kwa numusiba heje mishango somo itegereze bukedekero kinu emboze yakuletira nasobora abantu banengere bafiremu akandi nebe mhariye byakaba namanya habukuba no akaba nabe police omukayirako alaze Nixon agasirwe bwe yayingira police nafuna amanyi ijuka agasirwe ono bakwasire abukufa kwa Kagezi nawe akaba ina amani mayingi mbuyiro obwa general kale kaihura akaba nabe mbera
police omuyangeri ya Uganda byona biri omubukedde ya kiro kinu soma oyitegereze abawangudde empaka z'ennyimba z'abajulizi bajaganya soma oyitegereze akanda nk'oku abakulu bano bahangwire ensimbi nyamwingi akandi omu kuzina ebizina eby'abajulizi kandi obwo omukoro omukuru gubaire gutegekerwa Vision Group bayisingura ensimbi nyamwingi biri mubukedde General Kayihura alese ebyama kukuttibwa kwa Kaweesi ne bamaseeka byona bakuletire habukedde page ya kabiri kandi nhotaire n'abantu abulikiro bike barukubaza ne bahaye entekereza yabo abantu abo nibobamu kenko kamu Nixon agasirwe omuhali aba bakwasirwe na muno nabo kufa kwa omunyamateeka John Kagezi nabo bamukuletire oyongere kusoma mwetegereze ebiri kumufaaho nebe ukede yakero kinu ijwire amakuru nyamwingi abataka batabukidde Buganda Land Board okutunda ettaka ly'ebika byona biryomu aba DP batadde ekifuba ku Mao n'aleeta police mukindi kibaireho hanyuma y'abakulu abatali bamu n'abamu kitebe okuwoleka ngo Mao tubamwine mu bwesige kiro kumara akanda muno obali mu delegates conference omurundi guno yikaliro mu Lugambarara Summer Hotel akande bamwoleka ngo tubamwine mu bwesige kiriyaho akandi ngo basobora n'okumwima akaruru akobwa president iwe omurungi aliyo naturora aha TV West akandi bakuletire Cedric Babu afudde family enoonya obukadde 15 okutaasa obulamu bwe Cedric Babu mtabano Francis Babu captain nabo bamukuletire engeri ya rugero mumezi bwensi ngo family bayiretero obulyo obukunora ya mutungire ensindi ez'okumuhindura omutima byona bakuletire mbukadde bayise abaserikale kasanvu okukuuma abalamazi abalinzi b'obusinga barukunga na kasanju na mbere turukubaliza bino no bali omwanya gwa na mugongo ni myanya endiyo nenya kwetoroireho ekigwe cy'abajulizi abakristayo n'abakatoliki akanda nuko basobole kwambalindo obusinge omukujaguza ekire ky'abajulizi kiro ekyanyenkya ebugumu lyeyongedde enamugongo bali aho abantu batali bamu na bamu banne banywa otwizi akandi okurora betegekere kiro kikuru ky'abajulizi empaka z'ennyimba ku bajulizi ba Uganda zibadde z'amaanyi nindora hano wina Anglican 10 million buli omu Windsor Diocese bakutte ekyokubiri byona babiresire ombukedde ya kiro kinu soma oyongere kwetegereza study materials zirumu akande pass PE mathematics science na English zirumu missioni z'obubbi n'obutemu ababbi zebakulidde mukomera ngu mission zine zo kuyita abanya-Uganda nabazikora mu nkomo then baruga mu nkomo bayija bazekise shooting aheru akandi byona birumbukedde omurungi soma osobole kwetegereza bintu nyamwingi byakuri mbukedde akandi amakuru mayingi abalidde engule za fufa bali mubire nzani afuna kapyata nandedde bamukuletire bamuherize kapyata y'emotoka UA eri hano mubukedde n'abandi abanyakutwire ebisembo bitali bimu na bimu namuno harubajoro eby'emizaano eyagoba Mbappe mu PSG amenya record ku record Mbappe bongera okwoleka ngo ekisirani kikyamuroho nikimuhondereza akandi ngubwo akaba namara kuruga mu PSG abasigazi nibatwara Champions League wakaba narugamu batera timu aho obandi bamagitera hata batwara Champions League so bamukuletire ngo mseiji ono aroho ekisirani runangwa soma byono byetegereza Vipers eze kubwa Vipers eze kubwa Salongo bamukuletira Alan Okelo
kandi wa Vipers hanyuma yo kusimbura ikikopo cya Uganda Cup kandi yo buno batera KCC goals 2-0 umupira ugwo guberwa amani kandi basobora kwamba twale ikikopo nikyo kimu baba champions kandi ibikopo bine bibiri kandi ikibolekere ngo amazima ngo basarongo soma bokedde kiro kinu siringi 10 zonka mu supermarkets mu maduka street bookshops na handi kandi yosobole kwa nomanya maingi agarukiraho kiro kinu ya saneti nikwezo ketyo kandi yetungira siringi 10 ruwonka usobole kuba nomanya kuba nibikeraho zirima 18 program mecheri Sisiimuka etukwisa ha day to day supermarket okuchira munonga branch eyo mu Kijungu iwari muri Mbara oluno ejo muri Mbara ndo kushopping ebintu bingi kandi omwanya gumwe day to day supermarket nchocho garika mchawe ababine buli chumwe chone cyo kwenda okutanchira furniture kitchenware bajine electronics fridge TV washing machine blenders ebe byona nbakujangu babine then ni wori kwende byo kurya nbakujangu bine chiyungu kandi cyo kubasa kutungamo ebintu binuzireza pizza za cake ine ka birthday no ndahora ihe cake ndetse the supermarket nchochoga kamchawe then binena na ebintu byo muchenje amashuka towels nbakujangu byo tafera go back to school wabo teka wa yoga hari kwenda scholastic materials school bags byona babine cleaning materials byona babine plastics zone zo kwenda bazine then mwabine za sako obunde no muno ndayimara abika kasente kanyu obo binabwacara no kuja muna safe bazine reka kubika sente hansi yo mufarasi yo mu rutoce nyenja karukaza kutimba umucina cyawo kashanga bakazitwara day to day supermarket ne kujambureka kubona safe bazikoretire aha sente nche munonga kandi bajango umwe bahereza na shopping voucher services mwana takazfera kandi bajangu ni wakubano idakora shopping ya mani wakandi urikwenda ku orderinga nababasa ku delivery injira ni warazeyo okashoppinga binji ukajota hati nyine kunda bitware bakujangu bine services ezo baza kushikiza ibintu byo kwenda aha mwanya gwawe nibajangu ijo muri Mbara ogenda mu Kijungu aha round about noza kureba ubutimba bw'abagore ataba bagire butimba bw'abagore nice kinde kibatine nibakujangu byona babine ningo batera simu note mushanje note mukaga note mukaga note 2 hija day to day supermarket o shopping bitumwe cyone cyo kwenda umwanya gumwe otaheje kandi nibakujangwe bay nebaswa okay banyana leta ba Green Top pre-primary and primary school nubo tuyino mukaire kano kande bakwikiya hebyenyegese byo mulembe ongero kuba nabakumanyisa ngurindire mu isomero likyasingire kandi lya ruguduro Kampala Masaka Road Maya Nanziga abasere nubaine binyegese byo mulembe mongero kwamba kumanyisa kubahereza omwana wa mukaire kano kwa baine environment friendly no mwana wawe nakandi mbongero kwamba kumanyisa ngone bahereza abana obukugu obutalabumu nabumu ohiro obu mu class bongera abana batwara mu bukugu bundi obwaheru ya class nambera hali obulimi nambera hali obulisa nebintu ebindi talents za abana lini lisomero erikyasingira kubandeteka mu amani na muno kurali yakuza talents ezabana rundi bisembo mukame byahira abana bawe nambera hali MDD byo kuzina kukora emizano nebindi byona bisange Green Top School nibongero kwa bakumayisa ngo abasomesa bali international ikinono kimamanya kuri Green Top ebyo kuri barkwamba hereza abana byo mulembe muno akuba ebintu birukiro wingi abera isomero enkoko zira isomero nebindi basemere kwa balia engonje ziritoke zira isomero akande nabongero kwamba kujukya nguleto mwana asobole kuba nasoma hakwa na kafizi konka nikagenda mbulinsa hu ya bule mzaire abahikire hamaya nanziga osobole kuba notunge binyegesa ibyo mulembe mbakumanyisa kumanya birukirawo batere 0 msanju mukaga isa 0 msanju mukagina ina munana msanju 500 nubo abo benyini banyana baitu aba Green Top School Green Top pre-primary and primary school abakwano bakwinire obuherezo bw'ebyenyegesa ubwo murembo burukube kwasire akandi bakasobora kuba nabahindura umwana wa bagamba study today learn today lead tomorrow Green Top pre-primary
and Primary School iwa murungi rulionato mkereka kam. Tugaka tukisaba Acacia Festival jene kuchira baba Acacia Country in tukumanya yabera kosia former kosia nibaza kwa festival yamani nakujangu iwori okwe toshemo kwa no babodi mu weekend ebiro mushanju byo kwa mukaga ogomwaka okokwezi ebiro mushanju basa kugenda ha Acacia Country in oyerira kasente kawe no kujangu binabeshongozi bamani kandi abantu baza kwa bebembere vinka tuna ntuma vinka ariyo Regi ariyo Tipolo mwana witu wakakoba posha wakweshongorire amashaza then twine Kata Vibes and La Wine na watu bine Truth na wana za kubariyo then wina na wa DJs Vamani we harmu DJ Jose then tureba Rhythm Selector tureba Nati J hamwena na wa MCs Vamani Lithan MC Kacheche tureba DJ Banks tureba Belga wakuja hawa ordinary neza kubariyo mtuaro gumwe then VIP mtware shatu tables bineze miringo ebire mtwara 5 hamana na million emwe bakuja muno takafera bakujangu binena na reservations obundi no kutera kare otimbuki njira imeza ntera nechi edamba zabo nzizi no zakwa no batera 0752694839 nenga 0786702665 eno bakujambo ijombwire odigide nabo ochakare nabo. Okay, when you write our bright suits mkerekano nyataga kubakumanyisa umanye bikebirugeno maiso bayine suits zo mulembe no yenda kukwanjura no yenda kugaitwa no yenda kubunga oyino mukoro no itaga kubunga kuri mbero mukyara rukuzarwa bright suits niyo answer balo mkibuge cyambarara kandi bakuletire suits zo mulembe ezo takaraga tingma nondora nondora rundi so bright suits sekit kinu bachikwatam akan bakumanyisa bala Equity Building La Grandi akan bakumanyisa bala duka number L2 room shop number L2 room number 5 niho barukusangibwa kandi yo mu kibuga ekyambarara mungero kwa bakumanyisa kumayibirukiraho yubo kubano itago mukuru gwawo gube kwate namba yesimu 075 0 rundi ya kabiri eri 0 bright suits be your own label. Yeah. Hey, Ukani umchara ryokwe ukwenda kujwara je ukabonera ukarebeka kitinitsa ukarebeka je ico gakamucawe ne budget boutique aba bamazero gwire bwinji no mukinte twatene na fashion okujeka abana babishiki abacara abakazi bakuru byo nababine ababine buri kimwe cyone cyo kwetega ahabura umukoro okutangira mbaga party dresses bazine iworium office nibo bakutujeka no ndobukoti nkobu hamana nobundo bukira haba bwine then oriyo muleja no enda kugenda out nabanywana bawe kago pants jeans skirts checked shirts leather jackets ngambe chindeke chibyona babine mama shomeraga namune ga having as a prom buno bwa habichi babwine bwona nakuja byona babine za bikini bags zinonjizo murembe ngambe chindeke chi abantu bajangu nibenda kujweka umwana w'umwishi omucyara okabonera okaba smart nabasa kubateresimu aha note mushanje note 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu ni 2 ari abo kwenda bundi nabasa ko nenda kamwe bitana na wholesale nubajikora iwo inokwe boutique no ibintu bitakutambura yo kwataba budget boutique bakuhereze emyenda yo murembe obasekora business etambure abantu bashanga umurimbara ahamba Guta Street opposite na akatare kitu aka Central Market waje no mchikuba unoza kure chipande chango chandi cyo budget boutique otahemu ogambe nabo bakuhabure buno basakuzori kwenda mwendo kunoza mukoro bakuja ukuno kubasa utabonera twaro buri kimwe cyo nabachine mweno takasha kubikando budget boutique eriho kujambo ekujweke orebekeje ombantu right 57 yuriyo no turora program Sisiimuka
TV West ndongera kusima iyo rubaira naitwe na mbere tandikira saha enu yenyine yo kubanza kutolekereza gimalira kana akaire kano kyari naitwe ntukusima tutayina okugarukira ntongera kusima aburi yo muwena ruriyo naturora mkutotaliye munemu abambala Facebook abambala X inyuwena nimuturora akandi ekyo kikuru muno ntukibasimira tutayina okugarukira kurora kaire ngakana kanyenchakara okomere mu TV West okurora niyo riyo norora na muno program Sisiimuka hona nambere rukubori urucyari umuka rutandikira holiday yawe kandi mu weekend iturumu nayiwe ntukusima tutayina aho kugarukira ari nsaba tongeye tumule mukake kandi utorara rwumuka humuro tugena maiso na program Sisiimuka ijukane geno maiso akande paka isatu ezanye jakareka kinu mu maisa mzee bisisino najya kuba naija asoburi ko nabasemeza akande anakasonsore keke na habweke ntukusaba utarugaho gumana yitwe nibamweta Jemima Ayebare reka tuzomuka mu kace Ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi Orwokubanza omukazi butosha kakuzo mu micwe eri tukweta monthly periods periods ezi niziba niziruga omukashaho kanyinenda so nikimanyisa ngo harembera ezikubasa kutuma zateganisa okashaho kanyinenda ako ubasa kushanga omukyara ataza mu micwe arembera ezikubasa kutuma zaza nko mu bishaho by'amahuri zibasa kutuma omuntu ataza mu micwe narishi embera izikubasa kuba ziri nko mu bwonko ziri kubasa kutuma omuntu ataza mu micwe so endwara ninkazi haninga embere yo kubasa kutuma omuntu ataza mu micwe kikwatirana nebyo bwonko ekikwatirana nebyo bwonko nitureba nk'abakyara abari kuba bari bake munonga narishi bakaruzinga weight okashanga ajya hansi ya BMI jeta body mass index ngo no buhango bwo muntu ajya hansi 17 okwayahayanire ntebe yo bwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro ece butunu aho turashitamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro eci okure entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi urakuretera ntunguka ikiganiro eci nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina zekiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tera note umushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Akasha Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro ombere kwije juba bakwa no wakwa abekibina bakora okumuntu bakazaliva bakakira mutinye boroku ito bekibina cyo mbashe bitwaro mukaga cyena ko eje bracket yakugamu bas ahantu ho waka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamumugana nkahemanya kora uraganda gamara w'isani tuva bashaka bari minonga ya familia
oine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ko ico yayo wabahereze kubyara no kwihamwa umwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha 3 necwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa uko wakubasa kwejumbiro by'ubuhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hategina yo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubona ijana iwe twabata kubasa kuja kugikara gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubo kureba abantu abo kukiro wingi ibitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tarebirage munonga ecyuko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori byo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kuriya kuriya banje bazaga byo kuriya babitakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program no bunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim twegiteho aha programu yareba hindijire ahiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikirize biroto byawe ko nabeninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mani ni expectations zina benyine mukana mawana ekeri yo kujya ngo ushwe ko musheja okutina rahanga nitubantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabenoko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebire baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga Kupimanani watalika mpanchi abalala banchawe simawulile na banange mwasira muta omunene sherezote mugusuba sho nzera busagwa munze najigenda munjiraba anti omunene sherezo representing to say a final de makalmi up top we go so sho representing a final de masho omunene sherezo to gusubu abanange binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe icyonco cy'amagara agatwire
buri Sunday eshatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kuba batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Program Sisiimuka niyo kyaroho iwe omurungiro lyo notoro mukerekana kanyenki akara ijuka niyo program yeru kubanze zindi zona kandi yo kura yakenguraho ekiro ensa yetu ya kabiri dakika 8 zonke zakaraba saibiri za nyenki akara program negera maiso andabanyeta Kasangaki lake niri yange akande ndina Jemima akaira kanu ntongero ko bantu wecu mitiriza ngo kuturiyo mu wiki yerukwera na wiki abajulizi abaferire ihangeri ya Uganda n'ensi yona na muno abayikiriza akandi kurora ntungera kurora bikebirukukeraho omontekaniza egyo niyo nambere turukubaliza bino maka agakiro buingi galigunga rundi agamugaru mu abana rundi agamugasigere mu nyineka nyina bwenge yagenda agamugasigere mu nyina bwenge nyineka yagenda kurora ngo ubundi nibetaba omukujaguze ekiro kikuru cy'abajulizi ndozero mukayikuru w'emyaka nkakenana nesatu abayina ruga fotopoto wena kuzire abere n'amasemero gamana muno gwamazire kwekana mugunga uko Jemima kurubato karuga han ukamaranka wiki oli muhando ubundi ni mbyama hansi y'emiti ubundi ni timuko byama embeho omuyaga abamwe amaguru turozen gazimba mbabana fast aid mihanda ukurora kurubata wayihayo waramaga wakana mugungu wakayo uri mumezi egiyonka achievement neberi amani kandi egenda kenkyole kamubundi ne sara yawe yokubotegekere kuba no hayo hali mukama wano kweferezo kerekereza nakyo bundi ruhanga asobora kuba nakikwikya turozire ndozirundi mukayikuru nabe naho bujulizi ngo mwana wakabura yamare imyaka yekana nimitekerezo ya muhame mayo ubundi wakafa no kufa ngo bayita abari akanmage mirundi kwingani 10 ngo bayitu kuramaga kuri koyire ko mwako koyire ngo akabari yakarura umwana naije mwene mukama wabe yatanje kore byo kutangara yeah so tuzire nturora atinka weekend tukora abantu baruga nebi harimo abalema abatarukwezo harimo abatarkweza uri yarubasire ebirunka 17 plus weeks nka 2 plus tarkweza amaiso gazibire baitu nakole karugire nebi nawe lekerize kubana kana mugongo so abantu ngabo bayina ebigendererwa no huro na nyoni mpayo family yange nyoni mpayo abana bange nyoni nsaba mukama nkoreke na kino nikiba nikimanyisa amazima genyi no kuyikiriza akandi kusobora kukuhikia habulikemu ekyo rukono itaga kandi ebyabo katerekera biro bishato byo kwa mukaga Uganda ne celebrating Mothers Day ninga commemorating izoba heri abajulizi aba nabakujambu bakitwa umbuye bwa 1885 hamwe na 1887 umbuye bwa kabakamwanga abantu bajangu akabari abashije bo kwinganana na batanu bitu bajangu bakubaya anjire kudenouncinga edini kabaka mwanga yakire banka threat yareba ngo kedi threat ya mani aha kingdomship yeye ninga shobwa akabaka bweye niko kubitira na mugongo nco cyo kureba buri bushatu Uganda yona ogisona nabandi bakoni bargaheriye hanga bukaturebire hariho section y'abanyakenya etayiro mu ihangizo barya nyomwe bazo abakongo nabaza kwija abatanzania abana nabaza kutwegitaho kandi cinci makinga
Matters Day rwaba oruterane ruhango rwebye dini region eji barimu bakwereka hebyo shome kuba nomanya aha Matters Day bakujambu ngo ba Matters Day bakitira na mugongo nico kurebera ntubantu zayo buri mwaka okugira ngo tubijuke buri mwaka ntutwine kuba ntuzayo kandi bakujambu bakafere dini yabo meniwe nico chokorire dini yawe no hano batutera kahiba kutwisa kugira ngo tumanye ruhanga witu twine kumwe hakana boka kubagezo kugira ngo bundi babiho mu dinejo bwakabaka bwareba by that time bwakabako bwabembire kabaka mwanga bwarengoje yaza kuba threat y'amani ubundi bakaba batajika kugira amani minji batandika kuhindura emtekatechere y'abantu kandi ntumana no bwirobwe obwakabaka by then bukaburi rigid ukabaka kayereba nkaruhanga akayereba nka ushime kwa nota message samunonga by then ninja n'abantu bakabata kamanyere ruhanga so buri kwa mukaga ebiro bishatu ntuza kuba ntubantu genda na mugongo iwe washire tukutabarusya ngwe bare kikayo kandi we kiriyo mu muhanda ntusabira ngo tambureje kandi yo tabasize kugenda ntukugira ngo at least izo beri yanyencha kare ta TV West naza kwa norebe mukoro ukora bene gendo misho konkati tukwenda ngo izoberi yanyencha kare rukusige ubucuriyoriyo wenyuma ntwenda digire hekiri yahindura omagara gawe abo kuba utwantu reflecting ansongezo kandi ubundi tusemerire ku bantu ngara naitwe kwenyweza rundi kugumira mudini hawo kuba obor kolembere eno yaba jurizi baferiremo ikabeta limbera ya buri kyo kono barabara Jemima kusiba hamuguha ubundi bakakujura mwengoye bakatandika kuocha kutandikira hakanono ne bocha mpora ori asokutayikiriza na kanono kwatayikiriza kagamba hari no bateka ombina bakabazika babuhire bakori ajatindaye hakanero hanga wanje arembera na mbere so ijuko bwiro ubu edini na yonka nubwe kaba etakabayire kuba ya sasana runku janjara omwihange ryaho akande obu abakama abale baro mu bwiro ubu nubo twantwikirizamu ekirukumara kurora ngo nubale bayina amani nubakurenchwam nubiyejaga kagamba ogutarukuraraho turukuraraho kandi edini yatakabayire kubanekanye kirukwenga naho okurangwa abantu banu bakehayo ombuntu bwabo ombonaku bwabo okurora bayehayo okurora nabafere dini cyari kintu kitayanguhire akandi yaho no nicyo turukaguriza iwe dini yawo gikorireke kike cyokozire cyo kurangwa nino so kwemera ubundi mbantu kagama ngwa nyo hati nkozire kenu ntongera kwa ntsima abayine kibakozire very significant ngo kwaya mataka families zimwe bagamba yitwe hikanzizi 10 tuzibahayire mutekeye kanisa hika 5 tuzibahayire mutekeye kelezia akande kurura abantu nibefereza okurora edini nibasobora gireke bagikora nukutomanya obundi nabarijukibwa omubuyire obu obutalibu munabo namuno muno hati nko mukayire kano nambere ensonga ya sente ekwasira kati hakuba oli kuhereza futizi 3 zitaka norugutono baba rukwira rero kashokanisa enkurakurane kuba eseneri kuba ne gobora amatawuni ne byaro oli bakamugamira ntujja hati zino futi 2 zituhe yito turabiyo pipe za amaizi agarukugenda mu kibuga usanga umuntu wo mwalemeseze enkurakurana kuba ne semere kuba ne gobora mbantu nyamwingi nicyo kurora kigumira muno aho kurora abantu barugayo bakore bikorwa ibikwana biyogaho rundi bikwana bikeraho na muno habwenyikiriza zabo ne dini zabo umukayira nuko kama hako turuzire nabazayira bamwe abarugereyo ubundi bahayo amataka gabo ngo ubundi bombekeho nkiramizo umuzigiti ekelezia kanisa abazayira abo komakurwa mu bizi wense abana behindura ngwa ngwito muzeyi ngwe kanise katahirita ngwito muzeyi nimbiha muzeyi takatalebahe so nikibankiwole kamazima genyine ebikorwa nkebyo mubuyire buno buturumu bizibu muno kora byagera maiso byakorwa kandi abantu basobora kwani bamanyirirwa itaka likafoka kataka hari umusenje cyare akaba nakora imizano ati wese agamba umwana we ngo umwana wanje ngo wakundita kanoza kutaka
so itaka likajya iguru no muzeiro bwakuba ali haire yobundi senkuru bantu ngo bundi bateke hiramizo abo akoma kurwo mu buzinesi nyinki abana bakwate mihoro nibagamba yito muzeyi itaka talebahe ebintu nkebyo akandi ebirukwambire to buvuyo no bwimukiro okwetoroli hanga nabwe kikuru muno kurwa twataho buryo nyowe naiwe twagira kike kitukolire dini akandi ninyikirize ziturumu nuko tsobole kwantu ijukwa obundi ombwire nkubu burukuba buhikiri tureba abajurizi bakabasa kufera edini yabo tubaje hakana ibon ko umuntu waburijo nico kituri umuntu buza okozireke ubundi okabeno yebuzo tubitabwa cyo umuntu natambura ku rugabu hweju akaruga kisoro ngunazana mugongo nabatine motoka imotoka nabazine nanguna no kwebasa bundi kushabara no bantu bakubasa bito ko tukoreba nko kwe hayo kabari yo ko abajurizi bitu nico example itwantureberaho bakehayo bafere dini yitu nitwe ntubasa kwehayo jo terekanye fisirize byona intambure ruhanga witu kandi nibinji abahikireyo ibijya bakiriyo mu muhanda barimo bagenda nk'ito ka TV West tuza kwa tubukoretera eshayo na tukwereka nibici ebiri mu bigendo misho agutukumanya ubwo hati nibajambo wakucarecereci abarahikeyo ntaza kuba ariyo overnight erabene naba asharinga ahizoba eriyanye nchakare nshabira bona abakiriyo mu muhanda okugira ngo bahikeyo je kandi yotabasa kugenda no basa kugenda hira muzori yanyu obanichachi abo kwantire bana no mata zininga shabajuri zabafire hine n'abasirama babire barumu so takaje tabiye tubukunkwataho at least iroko jende yahira muzeri yawe ushabera hanga wawe na wachimanyembu tuwa izo batiriya korabaho tuza kwa tukuretera ebikufa okoko na mugongo noza kwa no basa kutunga program zona okubira umuntu bigenda oyehamiza misho aha TV West kikuru muno akandi okurora ntwe gaita aha mikoro egero kwa nigeno maiso na muno aha kiro iki abajuzi nayo atali muikiriza hakire usimiriye nayo kwetera umutima mukayire kanu okay no baho dotine cyo kwiciriza ona ukashanga utine enchirize yorum barum nayo atali muikiriza akande kanuko kayire wetera umukifuba nayo uli muntu ine sagama zaire kandi ino ruzaro uineka geza urundi taho buryo kuroro bundu wa reflectinga ahambere gyo okufa kwa bajulizi abokuba nabana bozeira nekikeke ne majya kurolera hariwe uburani wisebo rundi iwe ni nyenabo kandi ijuka basobole kwamba kole bikorano bimwe byoriyo no kora nabwe kikuru kurana iwe mukayirekano hakire wechimitiriza hambere gyo okufa kwa bajulizi okubaferiremu bangiro kuba nabayikirize biragero ebyo muntu buntu habo kuba bali bayine dini ibarukwikirizamu kandi bike turiyo ntobejukira ensi yona abantu kuruga Kongo kuruga Nigeria kuruga Kenya tubaruzire mbaro basebigere borekerizo mwanya ugwana mugongo nyoni ngumi antiye kikyonke cyo muntu kwe hayo irore kamuyitera harugudo ataina na kyokuria rundi ataina na maizi agasobora kuba nanywa kionke kiruhanga na kimuhere mpera rundi n'abayijukuru be nabo basobora kwana bagoboramu omukikuru weke kuba kikozirwe ubundi swe nkuru ubundi nyoko akanenyo muri kigoboramu mbekoro webyo ebyali bakozira ubundi kwe hayo akarubata kilometers zinyakura ihire obunayo lekerezo umwanya ogungugumu akasobora kuba na ko mwanya ogungugumu ogwana mgonga akasobora kwa najaguze kiro y'abajulizi turozira abaru kujaguza aba myaka erundi emirundi 10 olna gamera nyondo basire guno murundi gwange gwe 10 olna gamera nyondo basire murundi gwange gwe 12 okuba ningena na mgongo bayitwe binyihiremu nyoni nyondo kubemanya ebyo kwihamu bisobora kutagenda mu material gains ebyensi bayitu ekikuru muno amaka amarungi obusinge omumaka oburungi hakwa turuzire nabagayiga abanyakuzine aba ensi yorukurore katina
obusinge tebabwine ba profesa batorozene barwayi no makuru nibeterera nduru nyo muko kubanyita emigo erei kunyita hey hatkandi kaguzo mugayigo warkwenga nati abuzurweki ikyasobera kuba nakora baito obusinge kikuru muno eka yerukubera mu businge neteka okurora ngu kyonka nikimara obusingo bwo kuleta nebindi emukuba musemeri okwana mukora akandi yankora kurane kasobora kwa nebaho bantu batungire akandi ebirungi nyamwingi namuno muno okurugo mukoramaga okugenda omwanya gwa namugongo buli mwaka akandi cyukurura bamu tebari kwetaga okubana bamanya tebari kwetaga na kura kiki kyone kikuba kigwire nyuma akayiruka kuba kahikire besibe kyesojo akandi bateka oburyo ubwo kurura paka nibahika namugongo mwanya ogu nuko empera zabo ruhanga nasobora kwa nazibahereza akandi no kuba nazigabira bekika kyabo abenganda n'abanyube mukago namuno muno habukorwa ebirungi ebirukuba bikozirwe mukayire nkako izo bari anyuma bazoturebere administrator wa Rugazi diocese abayenu bajene batahana mugongo azengo ngu yes babe binente entebe kanisa ngu batu babire overwhelmed abantu bataninjire apo omanamba nyinji mukasero ntukwisa ngo byo kwerinda omuri na mugongo obwa hati ebiruguruguru ebyo kwerinda nebyamani at least nabarebe kangu ba checkinga buri omwana arimo natahamu enshaho no was checkinga sniffer dogs zero bitoboye of course nkoko kumanya myanya eri kuberamo abantu binji na baba kwa nibenda kore bit bakabura n'abantu bagire banka opportunity bazangu mani yo planning akuzayo ningi woriyo hotakatina abo kwebyo kwerinda babukwatise amani tubakwenda kavuyo tubakwenda kujecha kubasa kubaho ntumanya na ba terrorists nkoko n'abantu batagetinga emyanya nkejo eri kuberamo abantu binji kandi at least tujizero mugisha at least na mugongo afite bentuza omyaka eje hwireho tine kibe cyabireyo manu bajana bahumurizi wo munya Uganda ariyo ningo umuntu we nariyo bakugira ngo ibyo kwerinda babitire mamani mutakatina iwezayo orebeke mbo ecuwaza ko ecyakutwara nicyo cyakora nko takayeraricira anshongeze kwatine nebyo kwerinda abo kuba ezo bazitire mamani minji munonga ya ntongero ko nsima nabakuru abarukwembere bicuye kankebyo namuno muno mbero nkabeno abantu ko abayizira hatera mu Jemima akasani enuka yawe abantu nkabona besorolize mukayawe nikibanso bjunani zibuburukiro bwingi bula mutogwa nkanyineka rundi nyina bwengo wekege bizibu bingi mune bibaho namuno muno mukoro gurukuba guhoire abamu abana babura abamu abantu bakuru babura abamu nosanga transport esemeri kwa neba transportinga kuba hayo kubagaro mbyaro byabo maparishes gambe bakwa barugire batazine bali yawo bayikalire abamu ne bakora emirimo namuno muno ha diocese zalizimwe na zimu basigara yobo abandi babatahire basigara yene bakora ubuyonjo habukuba nensonga ebyo buyonjo nayo nkuru muno mu bwirobo muhendo gwabantu mwingi muno so haro diocese esigara enyuma ne bakora ubuyonjo kuri abayonjo mwanya gwona kugumana gwera gukasigara muyonjo ko kuba kuba bagusangire akandi abamu bubundi baburwe byo kuriya uri namugonga giroranke kagamba nyoti nyine ho kujya kanyikare hanu pake kyamagero kyange nambere kirizera nkatunga ubundi transport soko nengaro weitu so akaira ko nakagumanga ine nambere kireke cyo kujaguza kiberaho kurabonka wiki yona abantu bari abali stack tabayine okujya tabayine cyokuriya transport yaragaruka tabagine abanyabuzare babo abamucyari ubwo mu ngwago kubanza abamu nemirundi eberaberemu bayito bundi obusimbo bayibereho batache ine ngeri yona basobundi kora mu communication kurango abantu babo bamanya kikekero kwangeno maiso rundi bwo bafao so nikimanyisa bari kutwara ibicuye kangebyo nabo bayino bujunane zibwo burukeraho kurora barorera abantu abo baba utwizi tukunywa baba hebyo kuriya basobora kwanu baguma nabo kurora paka ngo bundi embere garukiro munteko abantu abo bagaruka muka hakubekiro kya bisatu ukwezi nko kwa mukaga tutukirora hakire kikenye ngo twajaguza kitandikerekane nyine ngiba kitandikerekane cyo kubanza kandi cya kabiri cyo ngeyongerayo habwe bizibuke bye kwa birumu nabantu nkaba kandi abo utaso kubinga
ngwa ekiro kyabujulizi kihoire umugeni mukwate manda yanyu urugano mugende so nkibasabye unanizibwa bwanyu nenye kura mwayongera kuba mwine resources zisobora kubarorera ebire ebi bikweyongeramo mwine byokuri musoko kubahereza kandi akairo kuba kahikire mwine na transport musobora kubahereza bakaruga mu mwanya ogu bakagaruka mu myanya y'amadiocese nambere barukwa ayitugambira ubwa hati nibakujangwa ebya business ningashe by'obushubuzi omurena mugongo ubwa hati birya higura munonga okutandikira babetaje ba vendors aboguze ebintu amahanda bayikireho nibajangwa hati amaduka omurena mugongo bwa hati batandika kutasya sente titaho ba motels ningashe hotels ninga lodges obundi tukumanka lodges obwa hati nibajambo abo abantu binji kwijira yo na mugongo hati nabo batandika gukora sente ebya transport abokato umuntu naza kwayizire kampani umuntu go kubanza ubundi ayineka antweye ninga ina wakwenda kutaya ira ninga ina wakwenda kukanga nibajambo bwa hati bo bashemerire abantu babine hati nibajambo binte bukwatine nebyo bushubuzi abashubuzi bana mugongo bashemerire nibajambo nabo baba barinzira akakire babarinzira akakire babase kutasya sente business zabo hamwe na no makagabo bito butwantu tugamba byo kwerinda ntwenda kubisa yes na police neza kubereho na nebinde bitongore bibo kwerinda bitu ntwenda kumanza ngo kwerinda nokutandikana niwe noza kuba norabamo ubundi urumuhina urumuntu kutahamiza go mugisha but at least jiro wasigaho arebe bintu byawe kandi utakabikwatijaga uri kutekateka mbu abe byo kwerinda nabaza kwanu babireba inamba ni nyinji because waza kurenka amanta bo kurenga muri 10 honestly inamba nyinji umufe yo munonga muyirebere wotakumanya ubundi aho kuzabanza wabuza utakatamba kandi ati mutakazayo kandi mukarugo mucaba twaraye cyo kushaba ukashange cyo umuntu orabarabamo to kumanyana naho ori to kumanya umwanya ebyo kwerinda ukwaheraho umunoza kurukuta kandi ukashanga twihayo ebyo binji binge birukwiziramo nko kwagamba kwerinda no kutandikana iwe umuramagirubwireyo akandi kwerinda uko kubanza no kutandikana iwe cyosomera kwa no kimanya because ajemba mikuru nkenu abayingi abaramagi abakwa bagenzire nosanga bagireyo mu rundo rwabo go kubanza umuntu agire Kampala mu rugo go kubanza ngugo yagendayo mukoramaga kurumu abantu 10 agenzire nebigere ukibayine so ezo na factors nizongera kwanziretereza ebyo kwerinda kubiteka at stake akandi cyo tukugambira ngo ikyo kwerinda nikitandika hamwe na iwe nyini umuramagirubwireyo nuko aho noho ebindi birukurugira okorora ngo ubundi bikwende basokora n'ibinyezo be cyakabiri nimba mugenzire muri mu group nusanga ubundi ababiri abayine mu group bagenzi be ubundi bali mu kwayemu ekeleziyemu ubundi bali mu kitebe kimwe cy'ekeleziya cyabakayiso cya kizito n'ebitebe bindi numusoboro kwa nimwe kwata okura mukaguma hamu nukwe byo kwerinda mukasoka mbegumya habuko mukayire kamwako rundi nambero ko imizamu oti nenkoze bibizire tukugambire iyo borahura security ngo yamani otejagira ngo bundi obusuma teburiyo no abantu nibayiba abantu nibabayiba akandi nabwo iki kikuru muno kugunura eriso okurura umuntu kubotetegerize kurungi akandi okarora nimwerinda na muno ombero nkebyo hatari kugamba ubundi kikasigara muri record ngwe nyoti ndigarukaye ngwe kibankosire tindi yongera kagarukaye no semeriyo kwa tugenda turamaga abo kuba akandi nturamaga abo wetu abo mezi wetu families zetu no kurole sara zetu zasobora kwanzikirizibwa ezitukubantu hayo hariyo mukamaruhango mukereka kano turamaga habo burungi kandi tureme kuramaga habo bundi okweijukyo kubi nebi burukwa bitugwireho ombwire nko twerinde okwerinda kutandikana iwe ahamunanye utuko tule mwanya nkogo program echiri Sisiimuka nko gwahateka tuzomuka muno kace tuchiri muntu garkan tugendo misho okusiya shaha ishatu zenyine mutakarga TV West Nehinda
The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Tiki events near Quiz Yaho, La Kasha Festival 2025. Ao Kwa Kasha Country Inn, featuring Vinka, Ray G, Truth 256, Tipo, and lots of entertainment from MCs and DJs. Entrance is only 10K ordinary, 30K VIP, M12 Tano, and Mezaya Gold, and 1 million for a platinum table. uri mukuru w'ishomero rya Siniya ningo y'ishomero noyenda kwejumbira omumpaka sokurinde by'ubuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hangaho byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kukwata kurinde by'ubuhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo na mikutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje umupangahangaho bigija kwihangurira enomero iguga okwegita umpakisi tuchira office zit umurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 byo kweza kwa muganga. TV West nehinda. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. program mechiri Sisiimuka tusimi iwe achiri nitwe okurwo butwatandika nana hati hochitireho TV West ya TV West no tureba ntukusima mununga we bare kuba nitwe abari amikutu yitu ya social media Facebook, X, Instagram, YouTube byona ntubasima mwe bare kuba nitwe kandi ko kutwantugamba tuchiri mutugamba achinte chikwatine na Matters Day izobe ry'abajurizi eciro cyanyencha kare ningashi izobe ryanyencha kare misa neza kuba nzitandika umbwijire ahari na mugongo iwo wachireyo ntukushabogero ko wayikuma ogumize muno kushaba kwawe ombusinje kana bwene nkoze bibi ngamurindera indi izoba ryanyencha kare nimo mujiro kumwayetisa barindeho barindeho abonjo ndomurinzireho inye tumugera nsoli abantu bayizere kusaba
mubareke basabe abukati omoya ariko yarabayije na mugongizo berya ubara bariyo nasirimuka olla kwata musawe mugenzi wa bite birungi kandi yo murugo ushobora kutagukera esimu yorebera na mugongo igine kurukira ubuzibu ensawe ya mugenzi wawe yorerukana yegine kurukira ubuzibu anyabure wewe rinde ebukorwa nge nawe wetere umukaire nkako usobole kureka ngeso kandi yohinduke uba muntu muhiyaka umukirokere cy'abajirize Victoria tujaguza Celebrity Archbishop Dr. Augustine Kasuja Kandogu n'umujwecera wa Popo abena jambi hanga mburiryo mu neryetaga abana abari morally upright izoberi yanyomwe bazo bwabire na yebembera misemwe agizire ngo abazire tutekamani omukukuza abana abine emico atabantu nkaba bitantu gambaho abo kwiba busemu bw'abantu abo kushanga nkizo bankeke we na rebe ryashemeye kwiba nagirenka opportunity yo kwiba umuntu no wasa kushanga yeso abamwe abazire mwe twarakoze emirimo yabo abandi nangwa abazire bakagezo babegesa emico mirungi bitu koko kuri abana n'abateshuka abo kandi tuzare mbiri ko gati tukazare mituma oshanga umuntu mwana okwiba akakwegera handi bitu abe nagira ngo ihanga nirienda abana abine emico zengo abana be abo bwirobu tibine mico kandi wacegecerira abazire okushanga tutwine bwire mbo kujya ngo tubene abana bitu tubegese mico tusibe nabo ati no shanga abana mico twabasigira abandi abantu ubundi babegera heavy nengo mwe ba neighbor oshanga umwana dayine kakwate niwe nko muzire tine cyakwegireho azangwa abazire tutemamani at least ito tukoro gwitu then umwana yenda kwefera umutima ejo nawe uruhangana abana akireba ngo at least iwe nko muzire okageza yakikuru muno muzire ugezaho nicyo nkugambirege na buri ntandika ndi umwana warko bayinenge sombe bakamusanga nkoko ngo yitu kikintu cyana cyoha ngo cyoha so hati kandi ubwara bijama bworekerezo muzire mukaire nkako kandi usanga ubundi muzire nawe atiriho buryo okurora naye geso mwana rundi naye taga mwihe mu Uganda ubujunanizibwa bayitu byona byanga mugaira ngakana ati na mbere okuramaga kurahwera polisi neje kuturucha report ngo abasigazi tuine bati munkomo aba twakwasire bale mbekorwa nkabinumba kwata musaza bagenzi babo bayibiro busimuno ugizire ekiro tikisokuhwa kan reporting kege takozereki tuje kwa tugibaletera ngo polisi amazira ko negumya abasigazi yakakwata bati hakire ekyo kenyini rundi ekire ekyo byarabiro rundi byari kitaka hikire ngo hatubona tuyije kubasoroza twasanga tuine bati abali mbakore bikorwa bitale birungi omukiro nikyo kimwe cyo kujaguza kandi cyabajurize umuhanga area Uganda leka ayonjire yagira ngo taro kutwakubasa kwegesa abana emichwe tutabakurize mu dini abukaze ngo dini einamani go ku grounding omwana abukamona tutaza kurena ngo na commandments ziriho otariba otarikora chebe byona ebyo wota kubukora at least no boyine emichwe zengo at least abana tubereke cyane kirungi obo bakorebera abajurizi abayisiru at least atunoreba abajurizi bo bakitwa ekintu echo kureba ngo nechamani hati ngambira ngo umuntu yibakasemu bakwita hati stogwa kafere dini mwe noreba ngo at least bashaka kubana bareba abajurizi nkecho kureberaho magaragabo dini ohiro family mu maka nambere turukubanturuga ekitusemeri kwangana ukirumamu yumuzeye bujunanizi bobwa kurora watahuburyo obwekisaniye kirungi namuno muno habana umwana tali muto rundi tali mukuru yo woso kururo kagamba after all ebinkukora bino umwana ogutara kubirora abakugu nabasaba baramba tugambira umwana ibyo gukora nabirora cyane no munda so kana ati warabazeyi wali yaheru tikiri kirungi kumwesitaza rundi bikoro bitarukwijja iyo kagira ngo ubundi umwana cyane muto tarukundora rundi tarukwetegereza nikibanyisa ohiro family nambere cyo kubantu groomingera kurungi abana hakuba jime cyorano ukora nyinge najya kikora kandi nyinge bwara kikora nimata ko expectinga kumkwatera umwigo kamutera aho kuba nayi wenyine ujya kono kirora ngo amazima genyine hano ngasobya omaiso ko mwana ekim live atulina mugongo akandi Claire ali live leka atukiyo bikebrukuba nibgeno maiso
batukunda bakateka msente turi na mugongo shrine ez'abakatuliki bantu mwe turiyo ntujaguza abajurizi bitu ba Uganda okuba tuferire bakafere dini kandi ntureba abantu bingi nyamwingi bari zino omyanye tari kushana bijana batambura n'ebigere byabo bari kwehayo bari kugira ngo nitoreka tweheyo tuze kuramaga nkaba baramaji ababasize kutufera habwe dini to ine clear kind of course tindi nyenkeje shahani nyenda kugamba ko nturaba abantu ni bingi munonga n'urubato muntu ozahandijo ntwenda kumanya security eyemerireta obwahati ahabwo kubane tureba umuntu akasumira basaka twara inshaho bagitware something like that mwende katuganireho na one of the security guys atugambire batutebekanisize batakureba ngo ebere bituramaraha twena twaguma twine obuhoro burungi nakushemera afande amazina nabanyeta atoyemera akirize aha ni koranka community liaison officer then ingeri twetebekanise mu yes abo kuba nturabantu nibingi munonga mwetebekanisa mutakureba ngushware mwatwereza security nungi nida abantu nibingi konka obwiro bwenyuma hino tukufuna abantu bakubasa kubakuma security yitu twine bitongore bingi twine ekitongore kya polisi twine ekitongore ky'amahe twine ekitongore kya SFC kikuma president twine aba marine zabarije kuyamba abantu bakono batahamizi numanye bamwe nibizaje kwakira miza gumugisha nubiyo kuba ahero kwe ahero yana mugongo security yitu yonerwe baramu umuntu yayiba bagiye kandi byona byone beberwe ebyingi kutukubirange samuzindaro gugwa cyaki tushanga abantu bije babyakira so twine mushango guri yaho compared to other years wanere myaka endijo na hati jikengwe rizoba nebiro bibiri byo kwezo kwa mukaga niturengo kire chikure chango ni nyencha kali konkantire bastira abantu nibinji iyo noreba aba bantu waba comparing ne myaka eture nebaho nore nibinganachi nanye ninteka ntarizo abantu nibasa kwija bingi munonga abo kuba tukukira kufuneje nambe biro bibiri eje namba nindeba ni nyingi mu so ninteka ntabandi abinja abantu nibasa kweyongerera izoba konka Steve ito security yite batebekanisize ko roho nyuma wabazi ukutwakira abantu abarugazi ingiro barebere ngeri tubashiremu nengeri tubatebekanise tine stampede yo nituwine tine kavuyo kona kutuwine yesterday just buri kimwe cyone twatyetebekanisize imo mutaka ahimuri tonton turebera hari turi ya command center yitu mu cameras tukureba bari kireka tukureba bakuruganaria tukureba bakuruga mukono mbona tubini tonton tubareba imo so twamize abari kwenda kwijanye cyakare obereke ngo security eri guruguru mina bakwenda kwija abo mwijerizo abo mwijo mukiro abo mwije nyincakare twine na gates by the way nyingi munonga tuyo ngete giyonka niyero ko kandi buri gate ho musirikare ahero hona amahanda haraba sirikare nabara majibona batamburo mu mahanda buri hokushika polisi okubanza kwerekera akusiya polisi ndijo wa polisi ndije garika kwerekera mpako shirege na mugongo tine akavuya kuturije kufuna tine buzo turije kufuna buri muramaje kwa iziraha nuko aragarikiye muka. Thank you so much kando gwenda fanda twebembire shwara yatuhereza yatukakasa ngo security erije kandi uri notekateka kutambura rizoba notekateka kwijanye cyakaro mukasheshe baresta shwada manyengu obukumi buriho ahari na mugongo ya dabantu nibingi konka batwereka kurunje ngumunonga ntiza kuba turi kurunje nakushemerera nyabo ye barokora magokisha nanye nakushemerera nyabo amazina gawe ninya ticha Alice Kabasana ndio munyoro ninya akiki ye bare kwija kandi okija kuramaga twizire mali magana mugongo yito turugire bunyoro kitara diocese kagada chidiconary kagadi parish church of Uganda kweninya mukuru abakristayo ninda mchaba kristayo bona bakagadi parish abunyoro kitara diocese yona nimbagondeze kire kirunge kyanyenke batasoboire kuramaga bagendo maramizo gabo basabe kandi to twikire kurungi na mugongo habwe mbabazi za ruhanga turamukya Bishop Waitu the Right Reverend Jacob atairweho Amoti na Mama Irene atairwe habo baramchome baramkamu wetu Yesu Kristo ngwe sara zabo tutahire kurungi kandi tukura tusemirire. Thank you so much kind of course ogwenda mushomesa na we yijate kanze kuramaga nakushemera umushomesa riro nyabo horireje ire kurunje riro kandishi ndi kurunje rwa Tanzania rwa Tanzania nyamwazyo okay nkabanza kuramaga hampaha kwema mwaka 2024 2024 tuwagarke 2025 buri zone kirakwije buri mwaka buri mwaka okay konka nyanyishe miromnonga abara majibona burya hampa ruhanga n'uwamani ruhanga n'imironzi hati twe abatizeri nturanamwe n'abanyankore konkanki zambara yona nimpacenga ganiza nanye nanurwa munonga kureba ngo netobara maji nk'aba Tanzania ku
East Africa Community mpranyi nuruwa munonga ekigambo ky'okuhereza na munonga abaramagi n'ekiro kya nyinkakare n'otuhereza butumwa ki hati ningira ngo abaramagi tuhondera ubwamba ubwashesekire ubw'abazurizi abambaba tugenderere kubahondera ahandi nimbendeze imirembe ya mukama mugenderere kurebera abantu beitu iwe bare munonga. Asante sana. Asante sana. Yes, nakushemerera lirota. Nange nsanyuse nnyo mama. Amazina gawe. Amanyanze Gaudensia Mukasa jjajja kanviira Mbale mu Bugisu. Mbale otambuza ebigere wija? Tutambuzanga bigere buli gyera tumale ennaku 5 mu kkubo. Bwenki n'otambuza ebigere okija na mugongo? Ye, nze guno omwaka gwange 2006. Covid teyaliwo. Nandibadde ncelebratinga myaka 28. Ng'otambula? Ntambula. Naye okuva lwe natandika okulamaga ebirungi byefunye mu bajulizi bingi nnyo. Bitubuulireko nga bibiri. Taata waawe yafanga muto naye abajulizi nabasaba baana bange baasoma ne bamalako era bali bulungi. Ate beera obumu kubanga bona tebasobola kubeera ku ddaala limu naye abali obulungi baagalana ne bannaabwe abatasobola kutuuka waggulu era bwe tuba tunaalamaga bali ate abali abulungi abatasobodde kugira they sponsor us ne batugamba notugamba mutwaleyo n'abantu abalala. Mukama ni mulungi kandi wamwesiga nakora buli kimwe wamwesiga okamwehereza buli kimwe kyona nakikora. Omukikuru n'omureba jjajja witu natujangu yase emyaka 26 kandi arikukora ki arikuramaga kandi byatungire mu bingi minonga mwene mureke turamaga tubanye kwitwijuke kire cy'abajulize kingu ni kikuru ahamagara gitu abikirize Yesu Kristo kujuna amagara gabo nakushemerera nyabano bakweto. Amazina ndukusemerwa Beatrice Mbangizi. Beatrice warganka hiyo narga kitagwenda parish kitagwenda okija ryari nyowe nangwa nkiza Rwakatano konka nkatemba emotoka habwe embeera y'amagara ganje konka nanye ninsima mukama habwe ebirungi bintungira omukuramaga. Amina tugambire wonka kimwe kugira ngo natakara magire na wateke mu mutima go kuramaga. Na munonga abantu bakitagwenda barikumanya nimbaterera na munonga nyowe omukuramaga nkanye n'omwana wanje ari kushasha akatandika ariyo mpifo yashashe ndwara y'omutwe konka nkaguma ndukumushabira ntakatandikire no kuramaga kunatandikire okuramaga akaba ariyo wirwariro rya buri mwezi konka akaguma nashoma obumwe wakatasoma omutamu aiza nakora ebigezo konka bisinga koraje ahindu kugambira omwana wanje akaheza akagraduatinga 2021 hate saheza ino murumo nakora. Mukama witu n'umurungi ebirungi byo kuramaga ebirungi byo kwijana mugongo ni bingi shuwariwe wijana mugongo okehereza rahanga okamugambire cyakureta na muno hina abantu bari kwija kuramaga okashanga mwaretwe ibintu bitari bimwe na bimwe konka wija orukumanye cyakureta kwijana mugongo orukumanya habwa ki wija kuramaga. I am telling you ruhanga na kukwataho amanye cyo rukwenda kandi akikuhereza iwe mwikirize nakushemerwa sebo nibakweto. Na bampita kintu Gerard Salongo nsanyisa okukulaba bamunange nyabo oviriddewa nvudde Katende St James Mubende nga ntwaze okulamaga lw'abajulizi ebingi bye batukolera nga byamaanyi neŋŋamba tuteekwa okugenda era ntambuza bigere bakoledde kigwe kyogamba mbu nte hate ekini nkisiimira Ruhanga nza mbutuufu nalwala nnyo mu Novemba omwaka oguwedde mwezi mulamba nga ndi ku ttaka naye oluvannyuma nempona naye ngamba nte kugenda okwebaza olwaliro lwekyo kye natuukako era lukubula nti ntambule nenzija wano olwaleero. Mukama ni mulungi nakugira ngo waza kugamba n'aba bantu bona. I am telling you Ruhanga byabakorire ni bingi ahabo kwijana mugongo bakabasa kugira ngo itereka tuze kuramaga n'ekintu kikuru munonga iwe kumanya ngo Ruhanga wawe wamwesiga nakora buri kimwe turi na mugongo aha Catholic Shrines kandi of course ntwetebekanisizo mukoro gwa nyinkakare nicyo kiro kikuru cya nyinkakare kandi obwe twine Rugazi Diocese nyirabe netwebembera ntweshongore beshongore bintu munonga turi kwijuka abajurizi betu ba Uganda wine clear kandi of course biri na mugongo byona nibitushiwaho aba Equity Bank obuhereza bwa Equity Bank ntuma mnoha reka nkugariza mu studio webaye munonga kireya aha kutwisaho ebiri muni bigendo misho omurina mugongo kandi ko kutwata bagambire TV Western tuza kwehayo tubenti kuretera byona ebiri muni bayizoberi yanyumwe bazo mu makuru gitu otaka fero otaka joto munde nasigara muri mbara ndubune mutimpu ebiri muni bigendo misho itatwa hayo kubikuretera ya akangiye kekisani royegiriyo sample kike kiri kubajyana maiso
na muno tukikia amakuru wago ngogamu agaruka ufana mugongo buri dakika buri second ekyo inakora kiri kimu na muno iyo rutasobere gukayo aguma ha TV West kwa buri kam tujya kwantuka kwikiyaho umukaramberori umwanya bwono gworumu kurantu kwikiyahe mukoro y'abajulizi na mugongo kandi sima Claire na timu yone nyakuri yoku akande kurora ensongezo twazikwata kurungiya kandi Jemima akayirinkisana katkwatamu esha izitu zahayo bitu ine Jemima Ayebare hamwe na Lucky Kasangaki nko bwa hatika tuzomuka mu location tuzakwakira muzeye Sisiimuka akushemeze okusyesha tu okuturabenti fendera program eji mwebare kuba nitwe mutakarga TV West. What are you